Prije nekoliko dana u Njemačkoj je pronađen zalutali poštanski kontingent iz Australije. Među njima su bila i pisma za Hrvatsku. Na njihova krajnja odredišta dopratila ih je i naša ekipa. Kada je na vratima ugledala poštara, Zlatica Kamenar ostala je zatečena. Nikakvu pošiljku nije očekivala. Joj, da to možda nije iz Australije, od brata. Evo vidite, on mu već sad došel. Ipak pošiljka je stigla prije. U njoj zubi morskog psa. Ovo je namijenjeno mom sinu Zlatku i mom unuku Karlu. Već smo mislili da je naš poklon netko uzeo, rekla je razdragana Zlatica. U pošti kažu, vreća s pismima u travnju prošle godine ostavljena je na aerodromu u Frankfurtu. Prije nastavka puta trebala se osušiti od kiše. No tamo su je valjda zaboravili, pa je u Zagreb stigla tek prije 3 dana. Ta vreća je bila u jako lošem stanju i kad smo otvorili tu vreću, vidjeli smo unutra da je godinu dana stara. Pa evo, moram priznati da smo u Hrvatskoj pošti ostali jako iznenađeni, naročito djelatnici koji ovdje rade više desetaka godina, jer je ovo zaista slučaj koji se još nije dogodio. Mnogo će još osmijeha izmamiti zakašnjela pošta. Iako će pisma na kojima se ne može pročitati adresa biti uništena, većina će konačno stići primatelju.